E mua le vi ingo mana whawhitai i lo tātou tamai le langi. Ia wale nei tu la fiafi o mawhai ona tātou wheloa i lungo penga te whai langi. I le lofa mareanga le lei o lana fio. O le nei tu la. Ia e mua na whapai malu atu le pa ia mara o tō mamalu. Ia o whaisina tuai le ititi atu le tātou por kalame le nei tu la fiafi. Ia ona o lunga fo i o ala tele vave. Ia e whawhitai le lofa mareanga le lei. Tupu mai e one atanu. Malo whai o le whaiva. Tausi, sa oawa o luma i wharitua, ma lo lava re ngā lue, whawhitai le ngā ruenga o le whautua, a lo o tau o na whai pia lava i le aso ma le aso. Ia, whawhiroa atu fwere pa ia malmamaru le atunu i o sa mau whainga, te re tau silu atu. O na oe sa mua le atunu wa uma o na mawai vai. Wa e nofa fo i lau oe tofi, wa e tausi fo i lau oe tofi. E pei o na vai nei mai le amatanga se o mai lava i le so. Lau whai ngā ruenga le tua, ia mālo le tau wasuina le pawai o le ola. E so se whatawhai i tau langa lava. Whamanuia le tua i la au tau ngā ruenga whita. E le pa ia malmamaru le atunu o mawhai o na mai mo mai lunga o le Facebook. Ia le ngata fo i lea o le YouTube. Ia whamanuia le tua i ati au tau. Whawhitai whamanuia le tua i la au tau alotua lofa mareanga le lei. E ala i tau sanga. Ia le ngata i lea i au tau maua pele ola ma le mano si mai i le tua. A ware wha wawina o lona whiringalo. E pei o na Filifilia ai o tau i le tua. Ia i le nei lalo langi. A o temine nei sa mua lata mai ma sa mua lata atu. I o tu pāmo whainga ia i so se tua oi lava re nei tū la. Ia e whaatalo whatu le pa ia malima manu. O le porkalame e Filifilia o e le tua o nei o Pastor Fagalio Samuelo Matafeo. IT Danny Ipache. Ia o i maua le la whaafoina o le tato porkalame re nei tū la fiafi. A o re nei teimi Samoa. Ia usi mai alau whaafonga. I le pese wa saunia ma o tō. Ia o na whaa wawu le tato porkalame. Usi mai alau whaafonga.
o toi o la mai. Ia o re tamaitai na o Rachel Manuela Fomai, ia re nasa o tō whawhawhunga meilo na siwhawhunga malu. Ia o re nasa te tale nā tuai o re tātou por Kalame, i re mātango fia fo i rono siwhawhunga. O re alofa mare angare lei o re tuai tu mau pe lava. Ia tonu fo i o mapu mai whale i whiau mga ruenga, ia o nisi fo i o tō tele o tau ia o re aso tō nai le nei, o wa tā pena atu mo le sāpati mo a tai au. Ia o le asfareile nei Amerika, ia le lava, ma le whaalualo te le lava, ia e whaawheleo a tuai le tātou por Kalame, ma o tō umalava i le nei aso. Whe mai o ane e ono, arono whai upe lua e whaapea, o na muri atuai lea i a te ia, le motu o tangata e tō tele. O wana la tō mata i ona whaailonga, sa whaia, ye na mamai. A mai o le tangata, e te talo, a te talo voi na le tangata, e te talo i le tuana ia maua o lona malos. E tele tua inga mai mga singasi a whaina ai o lo tātou wola whaare tino, ai le ngata fo i lea o le ola whaare le nganga. E iai mea vevesi mai te tonu o lo tātou wola, e le peti ai lo tātou file mu. Ai e tātou nofo mare mau tinoa, e sila fia uma pe lava e le tua, o lo fafo malo te tonu, i te tonu lea o lo fatu. A tātou mana tunatu i a Yesu maran tantanga i le moto tangata. Ma le vaai ma le mori mau o le moto tangata e tō tele i a Yesu. O lo mātou lea whaola. Ua le ngata i le whaola ino i mātou, a o le whaola ina i mai mapua po ngā. Wa whaia Yesu o whaailonga. Ina ia, tari tonu i lato, o ia o le alo le tua. Ma ia, ola o le tangata o mai. E tele mai o le tuspa ia, e le whapea o le ang sala mātua na afuai, o le fina ngalo le tua. Ina ia whaailoa i le mālosi, le mana o le tua, i lea tangata ma lea tangata. E ina le soifuanga o i tātou temi le nei, i o temi ua whaafilua fasasi, o taimi o mai o pua ngā. Ia muli mai ai ma whita. Ai leo le nā, e mua lava lua wheto ai ma pua ngā. Ia ele i o mai o langona. O vaenga lava nei. E a awhi ai o lo tātou o la tāpuai. E le nā o le aso sā tātou te tāpuai ai. A o aso lava pei o na tā ua e tā vita. Whai mai, vivi i le tua i lona vi inga. Salamo fasu ma fita mai patia le tua rona alofa ma rona anga le lei. Tātou te eva i le fia. Tātou te tāwhawhau i le tāwhaunga o le fia. Tātou te asi i le tū ma le tū. A ia man tua, tātou mua i a Yesu. A tātou te le ila asia le tele o le sāvalinga i le ala. Po whelava tātou te o ia, o lo o iai lava Yesu. Fe mai a o iai Yesu i le matawhanga i le sami o Kalilaia. Wa ia tangtanga i atu maua iai loa le toa tele o tangata wala lofi mai. Mai lo lantala. Sua e mese vaa, sua woso iai longa. Ia ona tutu watu leo hau i tai. Ai sea wa whaia Yesu o le nei. Va ai mai Yesu. Wala lofi atu le toa tele o tangata le pa i atu i a te ia. Ai le o le taimi le nei. E te tala atu ai o ia i le tō tele o tangata. Ma le tasi tu o le vaenga o le tala, ono o mai ma wha mai i aso ia i te tonu i utaia, e tausi pe lava o le file mo, ma le lei i le vā o le leo maa moe, mana maa moe. Awane i a whaina ai, le o lo taita ia o maa moe. And a great crowd of people follow him because they saw the signs that he performed by healing the sick. If you are in need to be healed by the grace of God, by the power of Jesus, pray. Prayer is the key for us to open up the doors of heaven, for us to go into the Lord with our faith
and to move us forward with his love and kindness. Jesus loves you, and he wants to heal you, whatever circumstances that you deal with in life. In this life, there are so many ways that we don't see it coming our way. Sometimes we dealt with distress, anger, disappointment, all of the above. But mind you, you have to focus on to what God is saying to you. It might be a little sting at this time, but later it will be a great peace and victory for you. When we go to the Lord, open up our hearts and let him heal us. Surrender to God. Defeated is not a letdown, or it's not a shame. Defeated is another way for God to say, okay, I'm moving you forward for the next, to the next. Christians, we go through life with defeated sometimes. We experience life is a defeated life. But that's why Jesus died on the cross, so we may have life in him. O le lofa mareanga le leo le atua e tū mau pe lava. A whapea fo i o iai ni pua ngā matu ngā o leo langa i a te oe. Ave i le atua. O te mana tua lava upo le whawhine se tina i asa o alo. Le aso no oasi ase i le Manuelu sa whai funga lei. Whamaili upo le tina le te talo sa ia whai. A e te talo i a Yesu, tu usa o lava lau talo. E alo lo lau talo. I loa ro Yesu, e te le o vala au ma le loto ato toa. O le winga o le tana o le sitinale nei, o le alawa le meoro e tingai, o alawa me te manao ai, whemai, tu u watu pe i a Yesu, lawa whemai Yesu, so o se mea lava e te ole mai ai a tea. O te whaia i lau i ngoa. Saunga le mua o Saratonga o le ainga tātou te sāwa wari whātasi le ala. Le mawhai ana tu ia ro tātou vai. Pea tātou wa ai i le atua malona whenengalo. Sāwa wari le lei le saunga le mua le whiwhianga o le olanga. Wa ua whai e le tua o mea sili mo i tātou umalava. Whapea o lo e whiatau sami po e whiatau mafa. I se whawhanga mai a Yesu mai a te oire nei tūlā. Mana tua le tusa Ioane ono. Whai tau atu o toa iai. Tu iai lo i ngō te tonu. Tu iai ma oi te tonu. Ona e whai tau wina lea. John 6, it tells us about Jesus fed the 5,000. Put yourself into it. Mention your name in that chapter. Allow Jesus to feed you with the manna from heaven. As for this time, we're going to play our next song. When we come back, ona whaawa, wina leo le tātou taratara noa. La fo se upu wa mai e le tua mo i tātou. Tātou te hewai le netu la fiafi. Isa mai la whaafonga, i le pese mai, i le glorifua, ma vai o wanga, usa mai la whaafonga. To Jesus, because he's the only one who can save us. Sama
Ia whawhatai lava I le Glory 4 ma vai o wanga I le pese matango fie sao tātou o na whanongolongo iai. A le nei tū la, se whaisi na talana I titi lava I whetau I tonu lava mare mata upo le aso so o le tātou porkalame whapea. O le tamale nei, to lima lana whanau. Le taimi mua lava leo le alu ese mai e o le tamaa e tu ua na o lana whanau. Tala no lato ina lana whanau whe mai. Sia whanau e o maia. O le au alu ese mai mo le tatou a inga po le lua o tau sanga. Ai au tō mantua. Na o wa atu yati au tō I mea o malava tō te whaia I le nei taimi. A o mai o le taimi o te alu ese mai ai ma le ainga.
Ona i ele fe au o te aluai. Ta mati umane to lima. Wala ia ma se tasi fi whaalongu le tala lata ma. Wana o le ifo ta miti mapupula i lalo palpala. Whaatu lata ma ia te lato. O to whaalongu mai lau tala le whai atu ia te oto. Le hei ma se tasi tali. To whai atu lata ma. O to whaalongu mai lau tala le whatu ia o tausa o le. Whemairi tala le tamale titi. Whape feo na mātou loa e te toi fo'i mai. O le teimi mua lava lea ta māua e tu uai mātou whapea. Whemairi le tala le toi ina. E ile tala le tuspa i e whitau i tonu lava i le tato ainga i le so. Whemairi. Na whai Yesu lana au so. O ia o le ala o pomoni ma le ola. Na fesili le tasi o le au so o Yesu o Tomasi. Na fesili ya Yesu. Na te fia iloa pe wha pe fea o na lātou ilo le ala. O le tala le na Yesu na whaia. O au nei o le ala. O pomoni ma le ola. O na toi wha popo le Yesu iai. E lei lava ma se tase e ui atu tama, pe ai le ui atu i a te ia. Manatu le tatou tala sa ta tala ele le pokalame whapea. E le fesili le tamai titi ua tani lona tama, whape whea na mātou lua te toi fo'i mai. Ono o le teimi mua le atu uai i mātou. O le wingang le nā o le tangata, ua o iai le popole. Ua o iai o langone le i masani ai. E pei lava o le au so o Yesu. Wailoa Yesu, walata lata mai o lona taimi. A o lana vaenga nei nofo atu maia. E le o lava o na tā pena le awali ia. I le me ta o le tele. O tanga i pe lava Yesu o lo o vai e i fulpa pole i a te ilatou. Mo i fo i o le ti ngā. Whamawhana lo Yesu i a te ilatou. Mai tala Yesu na whai ai. Pai o tau, a tau tali tonu tama. Tali tonu mai fole i a tia. A tau te iloa. Whale o tama. Olo tama, te le i ole o potura i ai. A leila ore sa ini mai se mea tau tene no whai. O upu nana wha malosi a Yesu i lona au so o i le taimi o le atu uai i la tau. Ai ato e fwoi tatou tala i le tamane marana whanau. O na tali lea le tamā. I lana whanau e whapea. O te leilo le ala. O te leilo le aso. O te leilo fwoi o le tūla. O te toi fwoi mai ai la tali. Ma nei ai o le tali. O na tātou mawhauwhaule i a Yesu fwoi malana tali le au so. Whamai Yesu, o te le lopo a wheo te toi fo'i mai ai. E le efo se angelu na te iloa, o le taimi ma le aso, e vanga na ai, na o lo tamā o le atua lava ia. E langona umalava e tātou le telo taimi pe a tu ua e le tamā po le tina le ainga e whaimalanga po o pia po New Zealand o se tālia, ia po whea lava o le a ta ape iai o le ainga. A leo le nā foi, e tu ua e le whanau o mātua, a ta ape atu ono o le sa ili eina o le poto o male ata mai. Na ile upu foi fau tua ia pua i le mātua, wha malosi i le whanau. Ina ia maua e le atou le nganga o le tau wivi ma le tau sinio. Ina ia maua se ai o le wha moi moi. Ina ia o ngā le tolu māsina o waru watu ai i le awa onga. Ia ma ai le pentala. Ia ma mā le leile lau pepa o lo tusi ai. O mea onga. O na tātou wa ai le i le olanga. Wa uma na whaatapula aina uma lava i le atua. Ma tosi tusia i le atua. O le porkalame o lowo langa. I lana lima tāmatau. Waia tāo fi mau i a te oi. Waia u whaapele pele i a te oi.
Le alofa mareanga le leo le tua. E le mawhai o na whatamala i ati oe. E toi fo i mai Yesu. O noro whetalai le tua. O te le tu ua oe. O te toi fo i mai. Awane manatu i tātou whapea. Wa lewa tere le toi fo i mai ele umare nei lau langi pore nei ola. O lo iai lava re ngāri wenga le tua o lo whaasolo solo pe lava ia te tātou. Tātou te tausi maola ma whaatau na wina. Whi mailenga ngana whapeu tā ne ilana mori mau le tusi lea. My Jesus answered and said, I am the way, truth and the life. No one comes to the Father except through me. So Jesus, he is the only way. There's no other way for us to go to the Father. Some people might argue that this is a tough way to go through. This is too hard for me. But in reality, it is wide enough for all of us to come into it. But you have to decide it. If you're going to take the way or not. As we know it and believe into what Jesus says, if we don't take the way, Him, where our life will end up there. It's going to be ending up in a Seoli, right? In hell. Because we're not accepting it as Lord and Savior. In this life, it doesn't matter what we do. It doesn't matter we say we go to church every day, we pray every day, we read the Bible every day. But if we don't accept Him as Lord and Savior, we're not going to see heaven. It's not going to happen. We believe, we come into Christ, accept Him as Lord and Savior, and then we live in the life of belief in Him and continue on to walk with faith. Then people walk with Jesus, right? They're walking with Jesus. Nowadays, me and you, we're walking, with faith, but not by sight. But people back then, they walked with Jesus back then. Even God showed up in their lives. But today, we walk with faith. Jesus is the only way. There's no other way for us to find heaven. There's no other way for us to live in everlasting life except accepting Christ in your life. Porkalami lava ia, Filifilia oe le tua. There's a reason why God chose you to be born on this earth, just to continue His mission with you. And everyone has a mission to share, to tell the story. To share with one another what Christ is doing in his or her life. But be passionate about it. Alofa ile tasi tangata. O le kerisiano lava ia, whemai e lo le kerisiano. It's not by faith, it's not by anything else. It's known by love. O le alofa lava ia. Ai lo le kerisiano alofa. Man, love wipes out everything else. It's top of the line. Le lofa nā mareanga le leo le tua mo I tātou. I le nei vai tau o tātou wola whaatasi ai. I le lofa mareanga le leo lao fiu. Hei taimi o reo langa, I whaingtā pia no tā ua re taimi o sola. Hei taimi ia o fia, hei taimi ia o whaano noa. Ai le sia whaina. O le tua lava ia, e tu mau pia lava. Lo nā lofa mareanga le lei ia te oe. E le mawhai o na tuua oe le tua. E te alu na oi. Po whea lava te whemei te alu e muri lava le tua I te oi. E tuli matai oe le tua I mea uma lava e te whaia. Are te nei, for now we're going to play another song that will lead us to this message coming up. Then we're going to continue with our message today. Yeah. O se mai la tō whawhonga, I le pese o sau nia moto.
Ia talofa lava, ia e whatalofa atu le pa ia ma le mamare o la tunu o mawhai o na mafuta mai le nei tu la, ia whawhiroa ia Tuavao a le fosio. Ia se fua Manuia lau sunga Pastor Fagalio Samuelo Tuavao Matafeo, Manuia le Porkalame, ia whawhitai lava mo whamanuianga, ia whawhila tufo, ia whapa ia au sia. Matafeo le mafuta mai, ia whawhiroa tufo ia Christian, peniata ia talo whai, ia malo Pastor, ia tarusia o Manuia o tau, ia whai atu e le tua le malosi, ia maua pe oele manai o matua, ia le malosi mai a te ia, whawhitai lava mo upu ia sa umalava. Ia o ngā mātou matamata fo ia o video mai Samoa, ia whawhitai tele lava le lofa maleanga lei i le launga ina le upu a le tua, ia whawhitai lava le mafuta mai. Ia ole taimile nei, ia tātou sāwali atu le upu a le tua wa whaonga ina mo i tātou le nei tūla. Ona ia o ngā fo i mo i tātou, ia e wha atonu whala wai le tātou sāwalinga, tā pena ia i tātou le vai asu fau, ia tā pena e fo i mo atai au. O le tuse Filifilia mua karenito le mata upu is fulmare lima, o le whaita wina o le whai upu is fulmare lua e whangata maris fulmare valu, ia a maua sau taimi, ia ona e whaita wina lea o le fulmare lua fulmare valu. Aina Filifilia lea o le whai upu e luas fulu mare luas fulmare, e tau mare luas fulmare lua whaapena whaita wina, a ole nei, ua toi whaatu wina mai ke riso, ye uoti, ua avea ma wha polo o e ua ma moe, a wā ua mai le oti ona o le tangata. Ua o mai foi le toi tū, o e ua oti ona o le tangata. O wā whapei na oti uma ia atamu, e whapea foi, ona whaola ina uma ia ke riso. Male mānei o whaita wina, O lala le manatu au tū o le nei tusi, i le whaita wina o mo i tātou le nei taimi. O le au tū o le whaatua tuanga. E aunga lea i le toi tū manu malo mai o Yesu, mai i le tuunga mau. Pe ale aise toi tū. O lona winga, e le aise whaatua tuanga whakerusiano. E tele tangata o lo te tee i le nei tala pe tai. O le tala ua wha matala ina i le alii na maliu matanu mia ua toi tū mai i le tunga mau i le astolu. O le vaenga atoa lava lea, e moni o Yesu, lea ua wha taunu uine e Yesu o lo woti ma le papatisonga ma lo toi tū manu malo mai i le tunga mau. O le ase mea tā ua i le toi tū o le lii, molo tātou whātua tuanga. O le ase mea tā ua i le toi tū o lo tātou li, molo tātou whātua tuanga. O tala a paulo e pei ona toi tū le li e whapea, o tangata uma e pei ona, tau o le toi tū o le li. E i tangata e le tari tonu iai. E i tangata e tari tonu iai. A se fo i o na mamori mai o le whaamtalanga i le tasi tangata. E le pa i fo i le nganga pa i o le li i a te oe, e wha i loa i a te oe. A iei le māsaru salonga i le mafuanga. O nei leo nga ngana le nare tuspa ia, o lo ngana i whape e tau mate o le toi tū o le li i whaola. O le tuspa ia, e le eise tau mate, e tu sao lava ona o mea na tupu. O le whatua tua i mate, ona o tala se e au mai e le tangata. Ona le petia i lea o le ola wha moe moe, ma le tari tanunga i le tangata. A o le whautua mai o ke riso i a te tātou, ua avea lea pei o le la mepa e susulu pe lava, mai e tupu olo lae. E pei o la au e te tō i tawhane o vai tawhe le mu. E pei fo ina tu ina atu o fua i sereselenga i le li.
E whapea foi o na avatu i a Keriso o le ola o le tangata fou i le so. Na ilo fesiri la le tangata fou. Le tangata fou i lea sa eva lava i le larolangi, o mai nei, tia i le larolangi, ai alu i a Yesu. Surrender to Christ and let Christ rule in his or her life. O le vainga re nai te tonu o le whaatua tu o le kerisiano. O le ulua i fua lava o le alofa mareanga le lei mai i le tangata, i le taimi mua o lo wola. O le amatanga le nā o lau whengainga ma Yesu. O le taimi tonu lava le nā wa a mata o na tatongo a e ai o lo soi fua mai a Yesu Kiriso. Tele tangata fo i lātou te ena le tari tonu a kerisiano. Wato tu Yesu, o Yesu o le ala o le atua. O i lātou na, o filina, o filina i le li. A whi mai Yesu, a lofa ia te i lātou. Aua tā te wha amasino, aua tā te whetai i ma le tasi o tangata, aua fo le whai atu i ai se tala whape, e se sero manatu, ai sa o lo manatu. Whi mai Yesu, tō uri ta mā, e le lei matonu o lana wha amasinonga. O le wha amasinonga fo i le whapea, e a veise tasi le whare pui pui, pe a veise tasi le oti, le ai. O le wha amasinonga ina ia tatala ai o le tangata, e iloa ai e le tangata, e moni lava. O lo o soifua re li i whaola. A i foi taimi o le olanga, e whitai ia i o le tangata ma le fili o le lalo langi nei. E whaase se ai o lo mafofau. E avi ese mai ai o le manatu ma le tari tonunga ua ia te oi. Tau ma whai le fili, e ta tala ese o ngā luenga o lo o whai e le nganga pa ia. I to tonu o lo soifuanga. Tau ma whai le fili, avi ese mai oi mai a Yesu. Aisea. Ona fo i le ma whai e le fili mana te mori o na whaatama ia se me tasi. Vanga nai, wo ia whao ngāo tangata, e whaa leanga ina le ngā ruenga le tua. Ioi, ana fo tangata e se defeated foe. A person is not a defeated person. It's not. Demons are defeated foes. And that's the difference. O le se senga ne nā tātou te vaai i le alofa tu noa mareanga le lei o le tua. At the centerpiece of our faith is the resurrection of Jesus Christ from the dead. That's the center of our faith. 1 Corinthians chapter 15, verses 12 to 28. When you have a moment, you can read those verses and speculate on it and talk about what is God saying to me? What does this mean to me? Verses 20 to 22 tells the story of this way. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, that's Adam, the resurrection of the dead comes to also a man, that's Christ Jesus. For as in Adam all died, so in Christ all will be made alive. Without a resurrection, there is no Christian faith whatsoever, or at all. While those who dispute the resurrection have tried to find alternative explanations, the most probable account of what happened to Jesus after his death and burial is that he rose again on the third day. Still a lot of people questioning. Still a lot of people are questioning. We saw on Sunday that when the women came to the tomb to look for Jesus, they went to the tomb to look for the dead Jesus.
But there's no such thing called dead Jesus. Jesus has risen and is alive today. But the culture of Israelites back then, yes, they have to go and anointing the body for so long, especially after the body is being put into tomb. So they have to bring all the spices just to make the body smells good. They had seen where he had been laid on Friday afternoon, and the stone placed across the entrance. When they got there on Sunday, the stone was gone, the tomb was empty, and Christ was definitely alive. Why is the resurrection so important to our faith? Paul says that if Jesus was not raised, then all those who claim to see him after he rose are liars. The Christian faith is premised on a lie. If Christian is not alive, then those Christians who have died have no certainty that they will be raised to new life. In short, our faith is futile. However, if Christ has been raised from the dead, he is the first fruits, those who died before him. So the people that he died before Christ, Christ is the first fruit for those who died before he died. Just like the fruit harvest at the start of the season given by God. So Jesus was the first fruit to be raised from the dead and return to God. The first fruit is followed by a much larger harvest, which is a wonderful day for all those who rest before Christ. Lalawinga, elato umay na mali liu ali maliu ke riso. Toi tu mai ke riso mali tunga mau. Toi ola mai ai ma ilato. O nalu leo o Yesu e whaatasil tama. Now is intercession for you and for me today. Constantly talking to the Father about you, about me, about whoever. La tara tara noa Yesu fautua de tama le lofa maneanga le lei. Vaila le te leo le lofa leo amai Yesu ia te oema. Le lofa leo o ta ua ona tausi e pia. Today we continue to walk on this path of love. Christ himself set this path for all of us. Let me add this into it. No matter what you're going through in life, God understands. And God will find a way already for you to go through in life. Don't let no one shoot down your happiness. Don't let no one do that. But continue on to look ahead. Wa'ai I le tua, tangata ngai I le tua, mafau I le tua, manatu natu. E au mai le tua mafau faunga le le I ati oi. Le tasi leo le vaenga o le tusi lea. E au ngai ati tātou, ona tātou vava ai le le mamana tua le lofa malonanga le le ati tātou. Take some time to give thanks for the life that we have today, to witness this life with love, compassion, and passion. That impacts all the friends that is surrounding us. Remember, it starts from our family. When we build a strong hold from our family, when we start treating our family like sheep, praise the Lord, you will see God in the midst of your family and your life. No one can go and live a life that it says, I don't care after know who Christ is. It's hard, you know, and I'll tell you what, you're devastated. Why you go back to the life that you came from? Why you go back to the life of sorrow?
Why go back to the life that Christ buried it for you? Remember, Adam, we all die. But Christ, we're alive. You know, ole tato va'aile na ia atamu le ese senga o atamu ma Yesu. You know, only Adam was created. Only Adam was created from the dirt. But Jesus wasn't created. Jesus was born natural, you know, from natural birth. Yeah, whaafitai atu ia Christian Peniata, you're welcome, Pastor. Yeah, ma lo lava puava alfosio, amen. Nicola Ulu, loving Lord, we remember the veil of darkness, the most dreadful end, becoming the most beautiful beginning, the curse of death, defeated by eternal life. Thank you for the promise of life for all. Amen. Sa'olelem famaun, yeah, very true. Very, very true. It was a veil between us and God, and that veil was called sin. That was a separation of you, me, and God at the time. We couldn't do anything to it. But when Christ died and rose again, that veil is torn in half. Mai pe o pupuni foile mai o tatala ese pupuni wa mata ona iloa atu o tangata le langi. Wa mata ona vava ai o tangata le langi. E pe fo na ta o salamo selauli mas fulu fe mai wa mata ona va ai o fai salamo ile atua ile mata utia o le atua. Ioi ile sili ese o ana ngadwenga. Ioi vai o oe o le tangata soifua. Wa fa'ali ai le mata utia o le atua le lalo langi nei. You know, God can take a sinner and make a winner. God can take a sinner and make a winner. Wai fo tatu o langali ai nei. You know, no one is perfect. But if we can do what we can capable to do, you know, God will please with us. Tell me fight, beloved. Tell me fight. You know, lele upo fole e fai e esto ino Paulo. It's time I teach you Timoteo. I have fought a good fight. I have finished the race. I kept the faith. Upo na fa malosi. Encouragement. You know, e fa malosi au I le tangata ma le tangata. Ai pe o le vaaina I tātou I aso nei, pe a tātou vaai I a Yesu, tātou whawhitai alo nā lofa mareanga le lei. Thank you, Lord, our risen Lord Savior, for giving us life. You know, wana le ai maliro Yesu, tātou te le au lia mai o le ni aso. Ia le sunga whawhengainga I a lafo pōlo tau manuu, ua mafuta mai. Yeah, so for Manuia, Pastor Sam, yeah, pena fo na mawe la sunga le au penga mai wharitua. E le malosi mai le li, yeah, Manuia le tapenanga mo le asa, ma le ne weekend. Yeah, I le lofa ma le anga le leo le tua, whaftai tele lava. Yeah, I want it ngalu, yeah, te oi, lo whaaolatanga. E tā ua lea I le tua. Sa vali pēa lava oi le ala lo whaaolatanga. Fai tau lau tu spa ia pese lau pese. Le vii I le tua. Ioi. Tala noa mani tama. E au mai fo I le tua te oio maa fau faunga le lei. Ia o le temiri ne, ia la ava vai foi. E se le pese la saunia mo tātou. Yeah, we're going to listen to this song so give us a little break. Then when we come back, yeah, we're going to continue our program e Filifilia o le tua. Yeah, o si mai ala whaafonga I le pese o saunia mautou.
Yo, yo. All glory and praise to the highest God of the universe. Stepping up to the mic, it's your boy Heaven Soldier. You ready? Let go. Ia whaftai lava o le temine tali mai o tātou nei whasaralaunga ua toi se 45 minute tāle tulai se 42. Ia o whanga solo pe lava le tātou por kalame e lei umi fwoi se tātou e vai vanga ele nei tu la fiafi e o nei tuatuangia fo i moa tai au o le temine nei ia o si mai lau whafonga tātou talatala noa pe lava i upu mai la fionga pa ia le tua e au ngā lea mo i tātou. Ia e taita ina ai i tātou le nei vai taimi. Ia, tarofe Elizabeth ngā whatasi, ia Tiseni Fusaina, ia mā lore soi fua lau sunga pastor, ia whawhatai tele lava tua whina na mafuta mai. Nicola Ulu, request please be the Crichton. Ia,
Leali ie. Yeah, cheers, God bless. Yeah, faf chai tele lava. O le tamile nei, asiasi for le tusi lea wata uol. Ecclesiast. Ye le mta upu le tolu fa pea. It's time for everything. But the verse 1, let me talk a little bit about the verse 1. It says, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Let's read that one more time. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Like most people of our age, and I didn't mean that we're old, but but you probably have a packed schedule. You probably have soccer practice, rugby practice, practicing dance, or volleyball practice, or whatever your talent is, right? Maybe a part-time job, maybe band practice, projects, time with friends, and all the good things. But the Bible tells us that there is time for everything. There's a season for every single activity under heaven. But in our daily lives, it doesn't always feel like we have enough time. We're limited to do a lot of things on this earth. It is easy to get stretched out and life feels so overwhelming. You can't breathe, tired, worn out. When you start to feel totally swamped, here are some few things that might ease your stress. Take a few deep breaths. Inhale deeply and exhale slowly. Talk to God about how your day goes. Let Him know how you feel. Pray to Him. Tell Him about your anxiety, what you're going through. Or tell Him your to-do list. Start with a fast task. And then let Him know it's painful and you can't be able to handle it. The only one thing that comes to mind is the strength that comes from God. It's when you have that strength that comes from God, you can be able to do things that God wants you to do. But there are some times that when we get that strength or that peace from God, and then we neglect what we pray for and we do things in our own way. Friends, it doesn't work that way. If God can only give you 2 things to do the whole day, gently, do it with happiness. If God says, I'll give you 5 to do today, serve those 5 things through the whole day. Myself included into this message. But sometimes when I ask God for strength, I get that strength, and you know what's going to happen. I drift to do things that I want to do it myself. And I neglect what I ask for. But when we're swamped, overwhelmed in life, because we keep on going, we don't stop at the red light. We see everything is green, means go, 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 go. Not even an orange light is a warning. Slow down. Prepare to stop. No, we see green lights all the time. We're trying to fulfill our own mission. But our old bodies will get beat up. Because we're not built that way. We built to rest and to listen unto God. We built to respect our task that God has given us to serve for that day. You know, it's amazing that sometimes when you go through
when you go to the store and you probably meet someone that will say something that is related to what you are praying for today. Or sometimes you'll be watching a show and something will happen. It click in your mind. See, the Holy Spirit will not neglect your text for that day. He reminds you. If God wants you to pray specific for this person for the whole day, pray for this person. That don't mean you're gonna go sit around, you're gonna sit down for 24 hours and pray. No, you can go do your work, but at the same time you're praying and you're thinking about this person. Make your prayers known unto God. You know, there's time for everything. You know, and even this chapter it is a powerful chapter because it's also talk about, you know, it's time to kill, it's time to heal, it's time to restore, it's time to rebuild, and all the good stuff. When you get the chance, read it, and then you see what I'm talking about. Toi tama whai voi lea toi a tia e mai ro tātou wola mai i le ti ngā maripolonga. The experience that I have as a whaiwheau, you know, we're not, the whaiwheau not supposed to keep going without stop. You know, the whaiwheau need to be, to take some time to rest so they can be fresh, to hear the word and the message from God, and to better him or herself to care for the sheep of God. Yoi. Dalenai, you know, most Samoan church, whaftai le tua I whaiwheau I awa. Nā tau te whautua ina whaiwheau. Ai, e hao ngai le whaiwheau o nei le awa o fo ilea e whanga tonu lavle malama I le alos tala. E peia o pānapa. Tu usa o aritala ia Paulo. O le ala le nana mālosi ma le lei eri misiona Paulo. O ne wha maoni le encourager. Ia pānapa. Ai eila le whaiwheau sa moa le tangata fōi lea e whautuaina ia. Ai tu usa o lava le tala le awa o lana soa tau le nai le ngaruenga. E te vai e papula le ia mate o whewhiau whape o I sa o le leiso le. Ai ia talia. Ia na iau encourager ia whape fo I masi awao. Le tato whaatonu. Ia le whaatonu ia nā foto te loe tu sa o tala tangata. Wo masani fo ia I le. Ia. Ai tu sa o lava. E tu ese lava ma whainga wo. Ai tu sa o lava le whainga wo ma Yesu I le. I le ngaruenga. E tu sa o lava tala. Ioi. Ia, e o fwena ia o wo I le ngaruenga ia malatou le kalisia nei paralangi. Ia, e tu sa o lava ia whamtalanga. I le alos tala. O le alofa, that's time for everything. There's a new season under heaven. Aso umalava. O le o langa fau le nao tātou e tupu la walola. E o foi la so se tasi foi le au ta alo. Po le alawa se ta alonga. E te tau lavo ne ese au fau tua le lei. E a poa poai. I tangata lo la tau te ta I o le au. E peina o le ala na e tātou te vaai I le e just to sing our Romans fuma whāre whai pus fuma le lua. So then, each of us were given an account of ourselves to God. Me umarawa tātou te whaia. Ioi. E toi whasiringia lawa I tātou e le tua. E toi tala no mai le tua ia te tātou. Peo le tala furu māsani e tātou ia e lafo atu. Ia lafo mai. Ia petongi atu lafo mai. E whapena fo I le tua. E toi tala noa le tua ia te oe I le tūlanga sa e iai le ola. Ma e tū iona luma ma e tau iai le ola. Me umalawa na whai lo o langa. O vaingala nā o le o langa tātou te ola mā natu iai. Ma tātou wawa ai e le lofa mareanga le leo le tua. Even though I am not
walking through the valley of death because of Christ himself who raised me from the dead. I will stand in front of God and tell my story. And I will answer to every single question he will have for me. For what did I miss and what did I neglect and what I say no to. But Heavenly Father will be mighty and love to forgive all of our sins once and for all. He knows about where you travels in your life. He understands the pain that you're going through. But he just wants to be the Father to you. He just wants you to know that he loves you. Ore taimire nei ia whatalofa atu tatou IT mai North Dakota ia si alofa si o Nisa Vera. Hi Vera. Ia alofa atu ia te utou. Ia alofa tere atu mo utou umalava. Ia a ole taina de pese a Niko lalo uru. Ala uru la fe mai. Mai sa noanga, ala uru whapea. Christ has so much more in store for you than life. Death and the grave, Jesus has eternal life of glory and beauty awaiting for those who believe in him. And best of all, it is a free gift. God bless. Ia, ore pese lea, usi mai e lau whaafonga i le pese ua saunia, o le pese la lina request mai and Nico. Is it the lily of the valley or the leali ie? I think it's the leali ie. Yeah, give us another minute, Leah. Let Danny look for the song one more time. And then we play for this time. Yeah. Now na whamanato tu pe lava. Ne lofa maleanga le leo le tua. Yeah, you know what? Let's go with the lily of the valley then. Yeah, usimela whaafonga, lily of the valley.
star shine down on me. Let your love shine through me in the dark. Lead me, Lord, I'll follow. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Let your word speak through me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Day star shine down on me. Let your light shine through me in the night. Day star shine down on me. Let your light shine through me in the night. My Jesus, shine down on me. Let your light shine through me in the night. Ia talofa lava whawhitai lava niko, ia Manuia le. Manuia le pese na request mai, ia ore Manuia ore pese lea. Ore pese le sa tu sia Jerry Lee Lewis. Ia os tamale sa sui fua mai le tasi le afe iwa se lau tos fu ma lima. Na ia tu sia ila le pese lea. Ono le fia o le talaanga o le tangatele nei I pese ia Solomona. Fatu ai o mawhauwhanga fo I o le tangata ila na ia fo I tangatangai mane vaai I le loto o le ata mai o le poto o Solomona na fo I mai e le atua. Wa ese lan matau tio le poto o le tangatele o Solomona e matua le yasi tasi tu samaia. A tatu vaile le wing o le upu lea. O ir fai upu leo lo tu sia tonu le Song of Songs of Solomon, chapter 2, verse 1. Lai tau sao mai lava whapea, I am a rose of Sharon, a lily of the valley. Ia, mo umai tātou I o Sarona, pe o le maunga o lo wha of ai le tu stala, pe o le tamaitai, o lo whai tau tali. O lona winga lai whapea I le telo centenary, o le telo centuri, o le lili o le vanu, nā tia e ai le tele o winga. O fungala au sina, fungala au e masani, fungala au e pua ina mai o le sasala ma le manongi. Yoe, if mai whaafso tai atuai o le tū maanga whaatawaine o le whawhine pei o le tina. O le lili o le vanu, o wa aia foi. O se whailonga o le loto maulalo, o le anga malu. O le lili foi, whamai wa yasi itia o le rosa, I le maunga o Sarona, a o lalo o le taele o le vai maunga, au vai maunga, e o lai o le lili. Whamai o le whailonga fole nā o le toi vaai o le langi, o le lalo langi le toi a fio mai o ke riso. A le ngangana whapirutania, ma nei fole mori maua tu spa ia le mata opole, the rose is likely the spring carcass, and lily of flowers are commonly found in Israel in each season. Perhaps the girl was saying, I'm not so special. I'm just an ordinary flower
To which Solomon replied, "Oh no, you are extraordinary, a lily amongst thorns." Solomon used the language of love. Nothing is more vital than encouraging and appreciating the person you love. Be sure to tell your spouse now or tonight or today, "Honey, I love you." Tell your wife or your husband every day of your life how much you love and appreciate them. And show your love by your actions. Why is this important? There was a story about a man and a woman. They always tell each other they love each other every single day of their lives. But one day they got into an argument. 26 hours in, they didn't say anything about love, caring for one another, appreciate one another. One of them departs from the relationship to heaven. They didn't tell each other, "I love you, I appreciate you." The one who stayed behind lived with the consequences of, "I should be the one to say, 'I love you.'" And now she left. I didn't tell her I love her, but I told her I was disappointed at you because they were fighting. That's why the Bible encourages us not to go to bed angry, because you become a murderer. Why? Because you're going to sleep with the devil. Then what happened? And then all things go west, south, east, west, north, you name it. But the lily of the valley reminds us the second coming of Christ. Have peace in our hearts. Accept the fact that we are human. Accept the fact that we're born again people. Accept the fact that Christ loves us. Let's not go around with our life and say, "Well, I'm tired of this life. Well, I don't know what to do. I'm giving up." Never give up. Never give up. There is a source of energy and power that is within God. And all you have to do is just go through the motion. Just go through whatever you're going through, even though it's painful. You don't feel like it, but just say it. "God, I need you. God, I need strength from you. God, help me to go through. Show me the way. How can I go through?" But that was this little lily look at the rose and says, "Look, it's better for you to go up on a mountain and shine, so you can open up the beautiful flowers and release the aroma of the smells of your goodness, so others can inhale yours and wear yours." But the lily chose to live under the earth. O le vainga le nā I tātou I le afiafi le nei. Put others first. Put others first. Put God first in your life. And you will see how God will lead and how God will continue to walk with you in your life. O le lofa mareanga le leo le tua. E le mawhai o na whatamala I ate oi. O le anga le leile nao le tua. Ai ata tala fo I le whai upu e fitu lava o le tusi lea o le Song of Songs of Solomon. After my daughters of Jerusalem, I judge you by the gazelles and by the dust of the field. Do not arouse or awaken love until it so desires. What manea? Fautuanga, my romantic love can create emotions and overpower reasons. Young people are too often in a hurry to develop an intimate relationship.
based on their strong feelings. But feelings aren't enough to support a lasting relationship. This verse encourages us not to rush into, but take time to develop into it. Love is like a flower. Grow, bloom, then faded away. Again, then faded away. Sometimes love, it's like that. But God's love is unconditional. It remains the same. It will never faint. Be patient. God is watching and He loves you. As we're going to play this song right now, whatalofa tu ia leota, ia mafua whatasimai, e whaftaiteri lava, o ia whatalofa tu ia salote fumono, ti seni awelua, ia whaftai lava ni mafuta mai tato pokalame, ia o si aso ia vili mai na saule whaista live, ia le la whatili atu, alo whai, ia, but for now, we're going to listen to this song when we come back, and then we have our message for tonight. Yeah, and then we'll say bye until the next time. So let's listen to what the song that we chose for us tonight. Mate ia le tupua na tia I lau whanua e tinga I le whatu honge ai manatu wa e tua au tau sanga le mafutanga tele ia I upu matala le alofa e whaingata lo tawa asabi ama ua motu male taula le uta ale poto fetala io taloto ua ea le ono lau Filifili nga faisa oloto le la ingoto mauso ole ato e sulula ufoe to faina oe wana umatio ulangona fo ifua oso ualofa manu malo tofo le uta ale poto fetala io taloto ua ea le ono lau Filifili nga faisa oloto le la ingoto mauso
talo i le tama fa Manuia o lua o te fo i manetinga Ia le nasa o tō whaafunga mai, ia le tasi fo i o alung whanau wara tanu o Mark Messi Loki Sua, ia o lana pese fōle nā lefa to a sau nei tua, ia mānaia whaafutai tele lava uso le, mānaia fo i o lau si funga pe lava o le, toi whaalongo le leo si utama, ia vi era lofa maleanga le leo le tua, ia leota mafua, ia God bless you, pastor from Christchurch in New Zealand, ia mālo le mafuta mai, ia talofa si o tua whine mai au se tālia rā mota Hilton. Ia, whaafutai tele lava i le whātasimari tātou Port Kalame i le nei tu la fiafi. Ia o le tamire nei, ia o le mo mai le si ui o le tātou Port Kalame. Ai le mawhai o na sola whai a moana le Port Kalame. E au noa ma se upu tai nai tātou i o tātou ainga. Ai le ngata i lea. O le tāpena ina mo i tātou mo le tasi minuti o o mua. Ma le tātou tepa tau la i le tua e whawhitai alo nā lofa ma le anga lei. Whemai le matua o le aso e whapea. Tino e le pala. Tino e le pala. E maua mele i a kore neto mua mua mta upu lava sfuma lima. Ar fai upu e tolu sfuma le lima e whaangata mai le lima sfulu ia a maua sau taimi ia ona e fai tau lea. Kore neto mua sfuma le lima, fai upu tolu sfuma lima e whaangata mai le lima sfulu. Whamaile mori mau e whapea. E whaangai ne eile fai upu e wha sfuma le lua e whaangata mai le wha sfuma le wha. E whapei o le toi tu mai o e woti. E luluina ma le palapala. E toi whatuina mai ma le le pala. E luluina ma le amatanga. E toi whatuina mai ma le matango fie. E luluina ma le vai vai. E toi whatuina mai ma le malosi. E luluina mai i le tino wha le tino. E toi whatuina mai o le tino wha le nganga. E iai le tino wha le tino. E iai fo i le tino wha le nganga. O le awa o mai e Yesu, ia te tātou, ua au mai ai o le tangata kerusiana o le upu e whai o fia fianga i le anganga o le tua. A mai e fo i matatono upu e fia ai o le loto o le tangata kerusiano. Le ola ma le whatua tua tāri tonu, tātou te toi te tū whatasi ma Yesu Kiriso. E pei ona tu ina mai o i tātou i te tonu le nei whātua tuanga. Tari tonu, mo toi tū mai Yesu mai le tūnga mau. Iana awa onga, ua avea lea ma tauti nonga whaavai, tātou te moli mawai le toi tū manu malo o Yesu Kiriso mai le tūnga mau. O le toi tū manu malo ke riso, o le vaaya le o le alofa ma le anga le lei o le tua, ina ia toi tū mai oe, ina ia e toi ola, ina ia ave ese o se se ma wha le tonu, wha mangalo le sasi le o langa, fo ina mai ia te oe le nganga fo, fo i mai le nganga pa ia o le tua, e nofo i te tonu ia te oe, ina ia e maua o le fisota inga ma le atua. Ina ia e iloa te talo. Ma ia e tali tonu. E tali mai e le atua. O au taru sanga. E te whaatonga fo i le atua. A ua sila fia e le atua o mana onga. O le atale nao re ke riso manu malo. E whapea fōi le tō telo i tātou. Tātou te tari tonu umalama whātua tua i a Yesu. Aisea. Ua pala ai pa ua whaia ina. Pa ua whātua i lalo le tōnga mau mareoti.
Wa ave ese mai o ang sala sa iati oe. Vai le lofa mareanga le leo le tua ua mua whata oto ole wha mangalonga o ang sala. Au le iolo mai tātou leo langa le nei. Ola mai lava i le ang sala. Au mai au na sau nia i le tua o le wha mangaloina o ang sala. Pau lava o lea. O lo tā ua sava vali mai tonu. Ta lia le wha mangalonga o ang sala. Matau tau i le tua. O au o le tangata ang sala. E fia maua. Le wha mangalonga mai ate oi. One of the things that many people sometimes with speculation are they going through with so much how they see what kind of life they will be living in heaven. That's all the enemy is trying to stir up things that we never knew before. But they're not good things. That means the enemy is trying to stir up a lot of things in your mind. Is not only trying to tell you this and that, but is doubting your own salvation and your belief. The angels of heaven are sitting on the clouds and cheering you up, playing their harps and singing great sound to God, thanking God for who He is. But when people start thinking about how they should live in heaven and how does heaven look like, we're taking 2,000 steps ahead of God. And we forgot to live life now. Because earth will determine your life in heaven. It's the blueprint of our life. Started from here. But the times that we're thinking about what we should be doing in heaven instead of what we should be doing on earth as of today. Others influenced perhaps by the fact that heaven is a spiritual place, of course, have speculated that we'll be living in the spirit, of course. But what happens if you don't make it there? What happens if you don't make it? And that's why we need to focus on what we do on earth first. Be appreciative of what God has done on earth, before we jump 2,000 steps ahead of God. There was a story about Lazarus and the rich man. Rich man always speculate, this is heaven. I'm going to make it. I'm going to make it. I'm a rich man. But not knowing in his mind the food that he was eating, it's God's farm that produced those food for him. So what do you mean about that, Pastor? Well, who planted the taro? Bananas, coconuts. God did it. And the rich man ate off of it. At the farm, yes, he ate off of it. Instead of giving to Lazarus, he was feeding the dog with. But knew in his heart, Lazarus is still knocking and say, can I have a French fry? Say, nope, you better give the meat to the dog. He was already 2,000 ahead of God, thinking, I'm a rich man, I can make it. But Lazarus was still knocking. I'm thirsty, hungry. But when they both died, Lazarus continued to walk 2,000 steps ahead of him. And he came short of 2,000 steps. This is my own interpretation. What does that mean? As they're lifting up to go to heaven,
the rich man stopped his trip, and Lazarus continued on to walk with Abraham. There he realized, oops, I'm going to the wrong place. There he cries and says, oh, please tell my brothers not to follow my ways. Don't worry, there's Moses, Elijah still there. They will listen to him. What do we know after the resurrection? We will have a brand new body. We will have physical form. We know this because Jesus Christ himself, his resurrected body. And we know this in the Bible says, brand new body, when he was lifted to heaven. Don't overlook your salvation. Don't overlook your salvation. What does that mean? Don't belittle yourself. Salvation is a free gift of God to you and also myself. You have to nurse it. You have to baby it. You have to look into it more and more and more so you can share the stories of Christ with others and what God has done in your life. But tonight, I'll give you the invitation. All these things we talk about, it means nothing if we don't have a relationship with Jesus Christ tonight or today. But do not let a single moment pass by. We never know what's going to happen on the road and what's going to happen in our lives. But I just want to be sure that you accept Christ in your life. Accept Him as Lord and Savior for your life. That's all that matters. All these things we talk about is nothing if we don't have a relationship with Christ. If this is your first time to hear me talk about the invitation about Christ, I'll tell you what. Earlier we were talking about you. God holds you accountable for your own actions, and you will stand in front of God. He will ask you, did you meet my son? Did you make him as Lord and Savior of your life? Remember what Job is saying. I know that my Redeemer lives, and that in the end, he will stand on this earth. And he continued to say, before my skin has been destroyed, I will see God. That's what Job says. What does he mean? My own eye will see God before he destroys my skin. You have a chance, but the chance is now to do the right things. Revelation is talking about Jesus knocking on the door of your hearts. Open up the door of your hearts. Let him in. And make him Lord and Savior of your life. There's no shame into this. No shame. If you love the Lord, love your life, love yourself, make that decision. Allow him to be Jesus of your life. And you surrender to his authority. And let him lead you and guide you. For all of us who have been in Christians for so long, we've been in the same boat, we're on the same road, we drive same cars every single day, we believe in faith. Just want to be sure that your faith is still strong. Just want to be sure that your faith is not dead. Just want to be sure that all the words that is coming from inside of you is the word of faith, love, peace, and joy. Just to be sure that you are equipped again to serve the will of God. Nothing wrong to be honest with your faith. I do at times. I remind myself.
remember, faith, love, peace, and joy. All these words got to have some excitement in it, but make sure that faith comes with what you say. Trust and believe God is the only way for us to go to heaven is Jesus himself. You make that choice. And this is the last token for you before the day. When you say yes to Christ, whatever God is doing in heaven right now, he will say stop. Celebrate the soul that is coming up. And heaven will celebrate you tonight. And your name is in the book of life. Make that choice. Now tell you what, I was in the world, I left the world, I defeated the world, I came to Christ and he saved my life. You can do it. You can do it. Jesus can take away the alcohol, take away the drugs, take away the smoke, take away everything that is going through your life now. Things that are unnecessary for you if you surrender to Christ. I never tell anybody about this story before we leave. When I surrender my life to Christ, Christ says, I will bless your life if you follow me. Because I will. I want to see what this blessing is. And I took upon myself, go, you know what? I'm done with this world. I want to follow you. Down the road, me and my wife were blessed with a baby girl, 2009. From that time, God was working in my life. There's no more drinking, no more alcohol for you, Sam. But you're going to continue to go with me. Then I see the light and I says, oh, wait a minute. But my wife, she's a Jewish. God says, don't worry about her. She will follow. I just want to make sure you follow me first. You follow me, she will follow. And the child that I gave to you guys, she will follow. And trust me, he was right. Then I surrender. I have no other say so. God promised and he kept his promise. And I hope the same for you and your family. Even though you're single today, you don't have the family, God has a plan for you. For those of you that lost your partners in life or your partner in crimes, don't worry. Christ is with you all. May God bless you all. Until next time, see for phone all the time for. Let's close with a prayer. Le tualo mātou tamapa ia. Mo o re teimi o la mātou ona tāpe ape. O le ata ai o mātou whala sa mātou no nofum whanangulunga la upu mātou e fo i o mātou a inga. O le afosi ato ola le tualo mātou tamana mātou sa vari mai mātou. Taro sia wo e whatumtumuina i ate i mātou e ale lau upu. Ai mātou te whawhitai le lofa mareanga le reo lawa fio e tū mau pia lava. O ang sala wha le tonua mase e le e māru e ruele wa lofa. Ai awa mai ate i mātou i le talo i le lofa mareanga le reo lawa fio i a susulu pia lava le mana o le angangpa i e te tonu i ate i mātou. Nisi o lo ainga o lo lungo ara te vave o tapene peno o whai ngā malanga mo ainga. Ia iai o lawa fio. Whafoe lawa fio Yesu e le ala. Pui marutia tafi ese o whalave lave. I lungo ala te le vave o sami mani ea. Ne tuolo mātou ta mao nisi o ainga le loto whaavau ona o le maliu mani oti. Ia iai o lo file mu malau wha ma whanwhananga ni wha mai senga. Ni whapa ia mai o lawa fio. O whare mai lo mātou ta mapa ia. Wha manuia ia te lato.
Manuia fo sui Tuavao Manuia ina lava o le whainga palo ta Samoa. Ia iai la fio. Ne vai aso lo mana i le ia lo matu tamalo e Filifilia. Ia iai le wino la fio e ala i le ngang pa ia. Ona o Yesu ke riso lo matu wali i mare whaola. Amene. Ia Manuia o la whasau songa e o ne taime ia. Until next time, we'll see you again. I'm Fagalio Samuelo Matafeo. Danny Ipachet, Annalisa Matafeo, our workers for tonight. We love you and tō whā soifua, Manuia o le afiafi. Soifua. Ai ole liu ina fa tupu ina ai ole misa Lauang no samo ai o ngati tonu ai ole alofa E pe ona fai mai ole tusi ole tu tonu le na Apo mai no uso ia elili ia ile situ Sauni no malo e pe ona fetalai mai Yesu Tali tonu matau fai Tato te savali lana upu Nata faali tino atu matu Let them feel it.